بصيرة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza ekitiibwa Allahu Jalla wa Ala akyawaniridde entunusi zaffe okubanga zikyakuba bulungi nnyo. Tumusaba tabaraka wa ta'ala asokusaasira n'ebyingira n'emirembe ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Naam, tugenda kweyongera mu maaso n'omusomo gwaffe guno ogwa yasarna. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Enyukuta eno twagambye tugiyita zai. Tugiyita tutya? Zai. So si zaaliye, tugiyita zai. Eyokubiri eno tujita ra'u. Tujita ra'u. Tujita ra'u. Tujita ra'u. Then tuyina zai. Era yemu eno zai. Then eno era yemu neno bagikomezaawo tugiyita ra'u. Tugiyita tutya? Ra'u. Tugiyita ra'u. Eno zai. So oyina okwawula wakati wa zai ne ra'u. Sensonga waki bagizeemu emirundi mingi ku layini eno. So tuyina zai ra'u. Zai ra'u. Ukitegedde? Then zai. Kati bakuwadde eno twagisomyeko olunaku lwejjo. Tugiyita dhal. Twagambye eva wansi w'amannyo ng'ossizaawo akalimiko akatono kano ka tip noga dhal. Okay? Tugiyita dhal. Toluma. Ate kati eno yemu n'eno eno mpandiika yanjawulo kweno naye nga nnyukuta yemu. Era ojja kusanga n'eno ra'u nga bagiwandiise bwe bati naye nga tebataddeeko katonyeze, kubanga ra'u teba naki na katonyeze nga zaayi. Okategedde? So ojja gisanga nga ra'u naye nga tena ki katonyeze ng'amba eno. So kati eno bw'ogisanga ng'ena kadooti kano tugiyita zai era yemu n'eno. Ukitegedde? So tuyina zai then dal. Tugiyita dal. Then zai. Then sin. Twagambye eva wansi w'amannyo. Sawo katipuko gambe nti sin. So si siini. Ukitegedde? Naam, sin. Naye ne bw'ojogera n'emwa tegikola ki? Tegyenyenyaamu wadde. Tugiyita sin. Tugiyita tutya? Sin. Erina ka W wano. Naam, tugiyita sin. Then zai bagikomezaawo. Tugiyita zai. Sin. Ra'u. Tugiyita ra'u. Then sin. Then tha'u. Ukitegedde? Tha'u. Twagambye iva mu kifo kimu ne
dhal weva. So kati eno tha wansi w'amannyo teekawo akalimiko nga tokola ki nga tolumye lulimiro ogambe nti thau thau tugita thau. Then eno etuyita sin twagirabye dda sin. Zai bagikomezaawo zai yeki tugiyita zai. Then eno yetuyita dhal eno yanjawulo neeno era niwabula nti empandiika y'eno la nti yanjawulo kweno. Eno eringa greater than sign batenaano kasonda naye eno olaba ngino wansi kasongola ne kakamuko wansi eno ate nga kanusiwe kali. So eno tugiyita dhal eno zai. Sin ekomyewo nayo tugiyita sin. Alifu tugiyita alifu. Then ra'u. Then sin ekomyewo sin. Jim twagirabye ejjo tugiyita jim. Zai ogirabye zai. Tau twagambye nti ennyukuta eno tugiyita ta. So si ta eno ya taata naye ta mabega w'amannyo teekawo katipiko ogambe nti ta. Tau. Then eno ekomyewo nayo twagirabye ejjo tugiyita hau. Twagambye ya mukka hau tugiyita ha. Ng'emba tabikola ki weta hau kitegedde. Then dal bau zai. Twagambye tutya nti ennyukuta eno tugiyita wano wansi wano waggulu wano mu ddookoli. So si mu kamwa nti kha naye mu ddookoli khau. Ogira khau. So si khau mu kamwa naye mu ddookoli tugiyita khau. Ojulidde khau wetugiyita. Then eno twagirabye tugiyita sin. Then eno tugiyita shin. Shin yevaawo wakati mu lulimi shin. Eno tunyeza omeka busatu obujawula kweno. So eno tugiyita shin. Then shin. Sin tugirabye eno. So yemu yeno ye sin. Then shin. Then khau nejja tugiyita khau mu ddookoli khau. So si khau mu kamwa ne kha mu ddookoli khau. Then eno tugiyita shin. Then dhal tugiyita dhal. Then shin. Swad tugiyita sa. So si swadi ne swad tugiyita swad. Sin swad ogirabye ndowooza. Shin
shin shin dod twagambye eno eva ku kisenge kya waggulu oba ku mannyo ga right oba ga left amagego oteekawo ki olulimiro oba si olulimi n'oluteeka waggulu ku kisenge kya red ekyo mu kamwako nogamba so si tokosa mannyo go ntegereka tolukonisa ku mannyo gamba nti dod alifu shin lani yaffe esembayo tuyina sod then bod sod shin bod zai bod tugenda zitambuyisa katono nnyo tugambe nti alifu ba'u ta'u tha'u jim ha'u kha'u dal dhal ra'u zai sin shin sad dod shin sad shin dod awo wetwakomye kakati inyuguti yaffe eddako yeeno eya ta'u tugiyita ta'u so si twawe si twa naye ta tugiyita ta'u then dhwa'u dhwa wansi w'amannyo dhwa'u jiraba eyina kadooti akajawula kweno jirabye so dhwa'u ta'u ate ino ta ino ta there is a difference between the two waliwo enjawulo wakati weno neeno so ino ta dhwa twagirabye dda wano dhwa ta dhwa then bod then dhwa'u ogirabye kati tusembye layini eno sad twagirabye dda tugiyita sad ta'u dhwa'u zai bod dhal dhwa'u ta'u tugiyita ta'u so si twa'u naye ta sin ta'u shin tukomawo dal tugiyita dal ta'u ra'u tugiyita ra'u dhwa'u ain tugiyita ain mudoko lyawo tugiyita ain so si aini naye tugiyita ain tugiyita ain then eno eddako getuyita ghain tugiyita ghain tugiyita ghain so si gaini naye tugiyita ghain ghain still ain ta'u tugiyita ta'u then ghain dhwa'u ghain again then bod ain sad
صاد. Then عين 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 سين سين سين. Then غين تجيتا غين غين سين سين طاء طاء صاد صاد. Then طاء طاء عين حاء حاء حاء. Then عين عين غين غين خاء خاء غين 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 جيم 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 عين 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 صاد صاد tujita صاد صاد. So peji ya fe yobotu yewideko barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum everyone. This is your brother Imran, founder and creator of the Muslimika app. Alhamdulillah, after 5 years I've decided to share with you guys the journey behind Muslimika and how it's managed to get to where it's at today. For those of you who may not have heard of Muslimika, it's a platform that lets you connect with other Muslims, mainly through reciting the Quran. So not only can you recite the Quran with anyone on the platform, but you could also share du'as, motivational quotes, reminders, you can gift one another, and so much more you can check out in your own free time.